West Karbi Anglong Arlualong Kido Rongkhang Multipurpose Cooperative Lem Society along Aningkan Wang Ason Thak Thak Pining Le Thot Sitame Rongkhang Lem Sasai Hemalong Ningkan Sekame Pi Mesen Pen Pachun Pon Rongkhang Lem Salong Pini Ningkan Sekame Pi Kido Poname along Lem Sa Chairman Mongol Bay Kachari Poname along Chunbang Dilip Teron Pen Danglok Lem Salong Kido An Klem Bang Atum Shareholder Dealer Kido An Lapen Observer Senior Inspector Purnima Teron Pilapen Junior Inspector Junti Timungpi Rongasar Sarkari Gaungbura Tumpen Chetong Dun Bangso Lem Salong Non Ke Wang Jilangan Ing Kanang Bong Ki Klem Kidam Ki Misen Phan Pinang Analam Chethan Pon Padupon Lem Sa Chun Bang Pen Bangso Lem Salong Pen Ko Ansi Kilong Pon Ma Lapen Ko Ansi Kapedama Bangso Phai Isi Tok Jira Lopen Abang Putina Phan Paklang Pon Bangso Auditora Hin Pen Sitame Aphayang Thek Rata Thengno Chipaklang Pon Lo Tangti Chunbang Dilip Teron Lapen Halapu Auditora Tumpen Ang Theka Chipipon A Hisable Non Ilitum Arjupon Sinang Nilitum ke asangta kinam tagali aki joy sinang thonlo kironta ki joy masi labangke pining bangke lab tawede lo kaluksan putawede lasan si theglong lo hai sitame morning aning kana phanil tum ladak provisional budget ladak isi kit do labangke apex bank along nil tum short term labangso loan ke NG phanil tum ladak chisik pondo kaduk awe lage shareholder atum khan sinil tum panong ponlo laging ko rapo ningkan se ka phanil tum estimate en lo lasi la laging ko rapo penil tum jong si paramlong pulotang te 2% le interest en sitame 5 lakhs an ladak profit wangi lason lo La kaduk awe mai judet aphi phirangkia tumpen bangso lem salong ningkan sialong pen ko ansi ali ke long pon ma Lapen kapedama lapen kewang jilangan ni aphan pinia melong pen kupi koson si kachiparai pon ma lem sa chairman Mongol Bay ang ton pen nang pachini pon dong kamukam pen Wiki Bay Karbi Anglong Live